Ebusia Dr. Matthew Opoku Prempeh a ono na vice presidential candidate ma MPP amanyukuo na nie na no akoyi ne kama sesi ade Captain Smart etutu bi de mane na nkasa eno de Ghana mpanyifo obi aye din obi ankasa ba ka job TV no enko biom obi aye din wo kroma na pa kan kwase asem ati sei kan jimi sem ati sei penin toto wa kan sem huru sei everybody is quiet in this country. J. Kufo, no, Rollins. Let's talk GH rumors. And any first time I will pop into my video. Let's also be subscribe. Edama menawa click it. Our notification bell no say the bear any upload be aba. Unsabiti me akana wa share and so edama menawa like it. Na enwada yendi abonten so Dr. Matthew Opoku Prempeh ko PM wo ho na nie okoka nsem wo ho a wo kire say so wo ye Muslim na wo to aba edema NDC a haram. If we don't rally around Dr. Bamuda, we are very soon. People will come around and say, oh, if you are from the north, you cannot be president. We in Ashanti have resolved. We in Ashanti have resolved that we support the next president of the Republic of Ghana, Dr. Mahmoud. If you are a Muslim, if you are a Muslim, you live in Dagbon. You are in Dagbon. And you take your thumbprint and you vote for NDC. It is a haram. If you are an imam and you pray for John Dramani Mahama to become president instead of Dr. Mahmoud Bahami, His Majesty, I can say it. People cannot say it. NDC only uses Muslims for votes. And once you are in that bank, you are seeking for his blessings, and he's assuring you that his blessings for you. Ebusia NAPO or no Dr. Matthew Opoku Prempeh tese campaign yinsem semia ne asema okobie na no ekan ewo ho no. Let's say any comment bi a wo no ubeja ewo comment section ho de amame. Na Captain Smart ene na no pay die ni bu afuyi a wo kire se chese wo hwem kura na Dr. Matthew Opoku Prempeh chese fe ne NAPO on sem fata sesebi ye de ne vice presidential candidate na ene de di atemu die sensio bo akase bome enkase epitemis o man na so a kan kwase asem sa ato na Ghana for hwe no say we Muslim o be create war say we Muslim now to abama NDC a o say eden haram in the Islamic religion. Haram creates war. Wunya tese wo ma boso se we haram a e de okun entokwa moja hwegu eneba. Enti say ye Christopher de doso. Enti Christo ni bia so obeto abama ba omi no be kwaburu nsam gem. Nyam betua oka. Say den na pobe. All kan asem no na gina po gina na chi na akwa nanim agimi. Say gina po onye Muslim mba. Oye Catholic. Enti ono de abu anase ono de Samuel gina po anase abu. Ono he Samuel Japo da wo MPP no. So that's a gina po hu se ba na po agimi. O se NAPO o kan kwase asem o se NAPO nim nyansa nti so wo hwe video na nanim jimi njo o sign NAPO ho ebegina anim ho adentra akwa ne kan kwase asem enti MPP mo anya vice presidential candidate papa bia wasase mo anya ni papa bia je NAPO mo anya ni papa bia se wedidi Kwame Nkrumah tem number 1 ase de ache no so ye mfa nche no me na point na meto abati MPP because you don't touch Kwame Nkrumah and go scot free and then match the entire say me meto MPP no na point na meto MPP because you cannot come here live in this country from Sierra Leone and come and insult Kwame Nkrumah na poma me ofri yenga na for edie na de ofri na poma me free. Granted, say the papa ya Asante Nikura, na mami free hi. And then na mami free Asante me be sin kwatena Eastern region. Then you see here. O ma yen kasa wo. Ye mo bia amfa bibia nhye ne kon by force. Am creating tokwa okroma say we Muslim now to abama NDC a. We den haram. Okay. A Christopher okroma ina ye ina ntunti MPP. Ne yaba Muslims ne nko antoma MPP ne yehwe se o menwene a asam na akodwo Yankson kan no eyampa o hwe
asofo na ewo kurom hano. Let me tell you today, Pentecost asofo, Roman, Anglican, Methodist, Presby, Apostolic, Assemblies of God. A Christopher ewo kurom asofo ni nyina no. Wọ́n adwene nyina say yen tuntia MPP. Ete na NAPO, sorry, Nanado, na the favorite candidate, Opoku ina, or a Pentecost of Penny. Number one, so Opoku ina tofa hwa, na nkopese Baumia, efa education minister. Because according to Nanado, Opoku ina, any educhum muni minyansa chen NAPO. Nyame na mekain, Nanado na kain, no evidence on phone izo. Say Opoku ina any adutwum omuni nyansa chen NAPO. Besa ba omiasi ontie no opede owo sika. Dia obegina ni so. Say wagina ni so. Eti na ba mia we Muslim, yen Christians yen to ma wo. Because a Muslim to abama NDC na ye haram dia. Me ye Christo ni me to abama ba omi oye Muslim Muslima me koburu nsam jemi. Because Bible no say the Yakupon si do wiase ni. So de do ba wo no kodoma e Yesu Christo. Na de ogidi di no wanyera na wonya dankwa. Is ba omi a Christian. Asem we no obi ampese obebo so wo. Wahu onse na po akofa ba. Na po na akofa ba o. Baumia na pona na akofa ba nyo bia na akofa ba ye tie baby na pona na akofa ba yo baumia na anua na akofa ba yo ono ani jejereje ete Christopher e wokroma ye nto aba ma baumia. How would you open your maggot infested mouth and say such a useless thing? Owie yo hu se waka nkwase asem no wahya ase ezu eza. How? Otumfo katre na pose men koya de ma ba omi anu ne ho ba omi wa anu ne me kan bibia elate. Adan nkomo bia ba omi akodi o say oko position crop because of NAPO. Mena me katre ba omi started lectures. Benson Tabi University, the friends say Central University na okoho na onamha na baumia namha na adokra no ntimi nya campaign na hibia na hwe baumia yere Samira no so namha NAPO edu wo so a hwe nkwase asem akoyi kika hwensem a padi kika yenya vice presidential candidate bia o kan kwase asem te say NAPO. Na onya medi vice president kwa no keka nkwasi asem sei akwa we obetu akoma terrorist abeto ahye yenso so di vice president Jimmy sa hwe nanim ne ntakrama and ye can Ghana for so who di atem na say obi person creating tokwa between Christians and Muslims ekya wo say Mahama running mate in your friends mama no dey say Jenna no poku achiman. Look at this woman. The woman is a complete woman. Yateteno, cool and collected. Mamini bien na he ye call voter region or bar Hubetoto festival no. But the microphone corner no. The woman realized that our festival ase. You know what she said also? Afidan say year by this time. Na bibi asesa. That's what he said. She said. So a year by this time, na bibi asesa can mean anything. Anamwa. Nanado TSR speech, Nanado by no so take Ramadan here. Or say a few way there. Forget about the Makandada. Nipe bi is be declared winner biano. Mehani over mano. Because of what the call ka festival ni say. Abusia Captain Smart na ne buo fusa no ene sesi ade Dr. Matthew Opoku Prempeh baby owo bia ejabu ni chemankasa yenim so baba be pa chew anasa still na asem a waka ana waka me de mani edi atwe any update be afri ho ba me sign de baba be so mo na me ka mo say ye beto aba
ne santi ehu behia se ye Ghana for ye bema ya sumdue ehu ehia ye na yabo ya sumdue no ehu ban ni din e de na na atwa santoa makram